يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق الله العظيم. O tu men sopakjana ko Allah, zil gjelali vel ikram. Koga valla i gjuma, gjuni, mukhen o kinibe, mukhen o bikibe, mukhen o biznis, obratinen tumen ki tumari najpashe gjamia hem këldinen i gjuma namaz. O Allah gjele shanuhu subhanallah wa ta'ala naredinella hem poshukar kovoltu menge te shunen hem te jan i khutba hem te klaninen tumari gjuma. Elhamdulillahi Rabbil Alamin wala aqibetu lil muttaqin wa udwana illa zalimin. Hamdi Allah eske kera zul celali vel ikram kai o Ramazani elhamdulillahi Rabbil Alamin tano masek rahmeteskoro masek bereketeskoro masek kuraneskoro pa o amaro Hureyra radiallahu anhum wakerja ko hadisi kai amaro pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem wakerja deka o shukar bukja soka kera ko akava Ramazani akana gejnelapes amenge sekoja buti soka kerala ko hairi te pomožina te da sadake, zekati, te da amendar iftajra, te da amendar sotrebala te pomožina o Allah Đelešanuhu subhanallah wa ta'ala taro jek derece gjiko eftašel genela pe amenge. Nane isto sarko kola maseki asoj o sukakera o hajratija, o šukaripa. Nego te trudinamen te kera kvakva masek o šukaripa hem dobinaja gjiko eftašel puti poviše okolema sekundar o šukaripa sukakera. O Allah Đelešanuhu subhanallah wa ta'ala vakerja morobo mukela o hajbe, mukela o pibe, ancak sa mukela mange so postinela. Ama o posti pripadinela vakerela mange o Allah Đelešanuhu. Pa vakerela meka nagradinav merobo međanava so trebala te nagradinavle soka postinel o masek o Ramazani. Međutim, pejgamberi sika jamen dosta bukja ki akaja dunjaja pa vaker jamenge isto kojka učinel kul huvallahu ehad ili sura ihlas te učinela dešputi o vakerella pe deka računinela pelske sarte te penečitingja jek tretina taro Kurani. Pa molina uzvišeno amare stvoritele Allahe zil dželali vel ikram te kerala menge kabuli amari džuma te kerala menge kabuli o Ramazani mubareko te kerala menge o posti kabuli te kerala menge o Kurani sučinaja o teravije su keraja o iftajra amare hem o sifira, molina Allah ezil celali vel ikram inşallah sa amar ibadetya Allah kabul tekeral. Esselamu aleyküm rahmetullah ve berekatuhu.